Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. UMLA barim jong ke Maplang constituency uba Kennedy C Krim udang up ya kasur jong ki pai ba na kano ka party ka ba unya khun ha ke election MLA arajar arpulai ha ka jingnya keren bat ka Batisi TV uba Kennedy ulia tho bahado menta udang day udkhot jong ka seng congress bat udang batru kumu president jong ke East Khasi Hills Henry ha ka ba ya day pat bat ke election MLA arajar arpulai un up ya kasur ka ba mi ne ki pai ba bat na kano ka party kin pa ya u ba on yakun hagini kisngi kila sapriang ru ki khubor ba uba Kennedy un yakun no na kaseng NPP Henry habakali ula ong ba ki don ki seng san perthei ki balawan yakren bat u Henry umpat la ban shim nya karai bat ka shong ki pat ba nong kersan ki jong u ban a ya karai hado menta ula ong ba don na pedeng kinong kersan ki bala ai jingmut bandang yai ne shwa bat ka congress don ru ki ba ai jingmut ban yakun no na ka wai pat ka seng ba don ru ki ba pun sngo bala da yakun nang no ru kin bod bait ya u ula pen pau ba udon ka jingkermen ka ba scam ba un wan pai byang shakayeng dor bar thawan haus nem arajar arpulai election constituency idol stang thabanai la no Tiada kepunta kejengkeli jumpi yang bangan dangile ada kongres BM ngadai kongres dom ta bat ku presiden jangka East Khasi Hills District Congress Committee ngirol lang hipo party ada punta ngadai kongres dengan dang nak kuai pada cuma mereka baru keluar sakit ada pilihan NPP kadon kajing om kum kata ngamla om tambah kuai kalau kum ni ka election hi kadai ka bor jong pai ba ladang ngadang ne ba ka congress ngan sim karai ba ki pai ba la ki pai ba ai nga ki ong mi ladang asong morwe ngan position la ki pai ba ki ong song ladang mi morwe dengan position tinga kum u politician ngador rangka ki pai ba ki dong kersan janga ki beton ki kejat benga ki bangilai trisi tom dulu ki por ki baralai ado mentang ina gitu kena ka por ni song ya semua di perpor hindang poi kata kapor ni sekeren yang mentar kapor hindang di lada kipai ba hi kira ngan ha banya kipai ba banjok ya election udah kipai ba ban dengan ya rega-rega kipai ba kat ke egwa maki kira hot ke don kecing soa don na kiseng san perthei mulai kendu inga ban ong ba ngan don no ber ka parti ke jongki di kata ke ju ba ngai ong ba kani ke syong kipai ba ke jong ai bangangan ya sia kipai ba but kan sim ya views and opinions but ya ka decision ke joki hadian to kata ina banjok banrem ke syong pai ki jingya lang ngalek himenta sama na kisno bantuat jumut bansnga de don kisnong ki ba don ka tu kan ne ki ba ohinga ba ki i ke jonong juman mentah ka party congress ki ba ohinga congress kamlosyo don pat ki ba ohinga ba danga ka congress ribun ru ki boong ba data pile nang no ru ni buat ipi ngidon ba pi ni buat ipi ka syatri ka ba pingkop dada ka de ka ba saw ne ka ba yong ne ka de ka ba jerngam kam don jipe tang bangin don ba pi ti kata ngaya hi menta ti ka meeting ka ba he ka bangin sa pelong matranya sampai menta ubnai kata yo ko ba khaddu ne hobna julai sisi para ha ka ba de pat ka ne pi ka MLA ka soyong berkemau plang ngidon la kejong yang berkam Henry ka MDC badhi kamdai mau plang soyong kadai mau plang ding ye bat nong spung soyong di ba SGR ila long MDC la pun sien bahasa po ka tiga nong spung soyong dengan bakla mengalai sien ila MDC ste di ibun baki perlok sepo ka thanong spung jeng sete ti ka sibun ke ba mai Kibriu sakit kita nak jual MDC cumi lifetime kat sansnem ia kendu kibriu ki kisania kibama i la yarap kibama i la idai perlok ti kadon hi ka jingmentoi lada ma i idon ka jingram ti henrei kawai pat kalong lada i iele na kawai ka party nga na kawai ka party ti kan kam sitong kendiap nama idumla hi banyarap inga habangim deh ka ka party lada ngidon ka ka party ko mo musyang idon na ka congress Ngerani meeting senang sepung iba sedari wan. Ban kran ni kibri rojong kibai ki bai rap.
Tentang diberi kim dah sultanat yang hendak dah kejengkan kejungi keperluan pada hiyaki bikin buat yang tidak kejungi ladang nilai ada kejong parti asyik kandan hang ni hentai kejeng tu kata kejeng siang ya punya kan pi nomor ba uba Eugene lindo udang long mil imenta dang kumbahan ribla nyu penai ye tidak boni ki ba uha banyak yang ba kuat bilang kendian basa kowe gelong ba undai experience politician wana kowe bagi ka lindia jung berkompim jung misya kum nong ile kai football mo tenre ngayo sngo udon ni ka lakathon uya i surum sinen ba utrai pas kowe gelong ba haki por bele election ba Eugene lo ong ki briwa ngan budien ya ke jung ipa bat nan persyang bat pendep ya ke ba ipai dan sateng tinggal try ule ya kata hin nomor ba ngayo sngo sini setai uya ila ka jung minta berikutnya utrai la jung minta wala si da umla batri ko matri ba eskisun nama ila rangba ba ila don malais nam tam ko mali ba isi minta dang si tang sinami ekte la si haki por ki bandang wan si usala ai bale khama ikta nama manong ye tenrei ko makalong hadu mutate ngai i uya i surum sinan kita ni kam ki ba wale la si kata la dalam kepala baleng yimpan ka nama ka by election i ba bla yo masan hajar tam di ngang yo khandai haja tuna tila da combine ke jung i ber jung ngang long lak nu khat saw haja ti khat saw haja la kala he ba ese ki bami hang ni hang tai ki mi no lai saw haja ru teng teng dang don si pho kha be ja gi dang dang tila da don kum peta ka ti ke bangila banya trelang nei kan no ke jung ku ke ba khram ni banya trelang ban mi tang we den re ya katanya supaya ke puan kan sama tai kan don kum kata ni kimilenti bela sila dah kalak belum kunta tila si kan jendela khama kampat da don adu kata kajing sisya ka banginya kran do kata kampat da don uwe baile election udon hi kajing kermen banjo hala ka jong ka jinyalenti hala ka jong ka jing syam te nakalian cunga habangaya mata sirum senai ngai bakat sur jong pa kadon Wat kidon ki baklam Christian mana kini by election ru. Dan baklam Christian ya ki we pat ki candidate. Te ngayo snau na kalian juki kila sedang ban phaigin biar. Marki ki ba ki por bangalong i kunu ma trainer ka benta juki. Tila se kata hi ka polong ki ba kinpek ki phaikma. Te kadang ko kata. Kidon ki ba kloi banya tremia. Bat ngandumlen ni ki sisya kidon pa ki ban mi. Marga politik kejeng yang rong yami kadon tinggal kermen ba wat pulai se kan don ke thong na ka benta jung